Fading friendsong sungtini hana hai katal job notification to fakya friendsong among gesini Tribel welfare residential educational institute society Gurkhobosti Agurtola among Tribal welfare division kitilang janai guest teacher fresh person dog tai fresh candidate tai retirement candidate dog ojagawo job rimanai among ke guest teacher ni bagai PGT TGT tai hostel warden or post graduate teacher tai training graduate teacher mane graduate teacher atai hostel warden bagai ojagawo tlangjang nai amongkha ekalaibo model residential school ojagawo tlangjang nai sung oro sini vacancy wise rajak tongo bo subject o tamo ba qualification busuk ojago salary busuk manai gesini oro puila PGT ni bagai tongo ojago friend jong minimum educational qualification nge master degree or jago master degree complete khajang nanai subject wise o jago puila english tongo o jago undeserved ni bagai ekta tongo apore hindi o jagke ST ni bagai ekta hindi subject physics আর for physics onke undeserved chemistry o jago SC candidate ong bagai reserve mathematics ngangke undeserved দুইটা ST দুই একটা টোটাল তিনটা tongo o jago economics o jago undeserved একটা ST একটা biology hinge undeserved একটা SC একটা history ST ni bagai sime একটা geography hinge undeserved দুইটা SC candidate dong ni bagai একটা টোটাল তিনটা hinge o jago total PGT ni bagai 15 জন athala janai o jago master degree complete hinge nongo norok je sabunotoi nai hinge preference ha manai hinge jara B.Ed khajak rok bo preference manai tai norokni experience in teaching in English medium school ogo jodi nong teaching experience ong hangke norok preference rujangnai hini sawo jago norok o jago master degree to hangke norok apply khlaimani kintu sini tabo graduate teacher ni bagai phade nani lainai graduate training graduate teacher o jago hangke bachelor degree mane BA ba jekuno degree complete hingena ong norok o jago beton ba salary hangke 20475 o jago English subject tongo undeserved tinta ST একটা SC একটা টোটাল 5টা টঙ্গ ইংলিশ সাবজেক্ট এর বাগে হিন্দি নি বাগে আনডিজার্ভ 4টা ST 3টা আর পরে SC 2টা টোটাল 9টা টঙ্গ অজাগো হিন্দি সাবজেক্ট বাগে বেঙ্গলি টিচার নি বাগে আনডিজার্ভ 3টা ST 2টা SC একটা টোটাল 6টা ভ্যাকেন্সি ম্যাথমেটিক্স নি বাগে আনডিজার্ভ 3টা ST 2টা টোটাল 5টা সায়েন্স ni bagai undeserved 4টা ST 2টা SC একটা টোটাল 7টা সোশ্যাল স্টাডি undeserved 2টা SC একটা ST একটা টোটাল 4টা টোটাল অজাগো ভ্যাকেন্সি দঙ্গ 36টা ST ni bagai 11টা undeserved 19টা SC rong bagai 6টা অজাগো bunor hai B.Ed tong hangke preference manai teaching experience English medium school teaching experience ong norok first preference manai omhaita gesini next tongo hostel warden ni bagai hostel warden ke salate buri mane o jago undeserved tongo duita ST tongo ekta SC tongo ekta total 4টা vacancy bachelor degree ba graduate complete kange nongo o jago je kono hostel government private school thong o jago norok jodi teaching ba o jago hostel ni je kono warden tongi faijak amhai experience dong hangke 5 year experience dong hangke preference manai hini sawo jago kintu o jago degree complete ba graduation complete hingke norok o jago ri manai salary hingke 20475 manai o jago norok hingke friends jong norok o jago bo jaga mar na hingke nai di member secretary TTWRES omongkha norok Gurkhobosti o thangai mar nai Tribel director office o 30 তারিখ এপ্রিল ni bisingo norok sarikni 5 jora norok thangai joma marinai o jagao application form tongo ang norokno video description o link rinai norok download khlainai tamu document nangnai obo ang norokno saikna nai friends ong o jagao norok jara fresh candidate dok ngake 21 বছর ni simi 21 year ni simi 40 year te SC ST candidate ongke 45 joratei norok o jagao rimanai ke retirement candidate dok ngake 65 year joratei o jago apply khlaimanai ge friends ong o jaga sini selection procedure tongo fresh retirement bagai o jago orja tongo
PGT ni bagui o jaga madhyamik o busuk percentage busuk manke busuk marmanai 12 o busuk percentage bang hake busuk marmanai graduation o busuk percentage nongke busuk marmanai ajini B.Ed tong busuk manai omhai bojak tongo aiba bo najangnai o jaga PGT ni TGT ni jotono omhai system ges haide sung document dok tamunangnai obo kisanani lainai friends o jaga ta kaisa sekang sana sekang norongni bibno time and condition nung busuk da duty ma khainai kodin duty ma khainai kodin leave manai omhai rok o jaga o rojak tongo ge faidi friends o omong gasini application form norok o jaga fill up khaidi o jaga o norok ni mung rok tai father name rok tai address email address rok o jaga o form o nong na gaisa sanai o jaga o nong no form ma gaisa sanai o jaga 8ta school tongo ekaloibo o 8ta school norok preference rimano norok taboromdi ekaloibo model school khumulung tongo rajnagar khuai bijondro monu tongo kumarghat killa ambasa rupaisori korbuk obo tongo norok bo jaga nang first khainai first posting manamusung obo 1 2 3 4 5 khlai norok o jaga sirdi nang tabu korbugo manamusung ge oro 1 rekha hoyto nang khumulung 2 number manamusung ge omo second amake din amake sele khairdi je nang jaga first manai musungo a jaga ge friends o jaga kaisa document ni bagi ku sajak tongo jaga mark sheet norongni madhyamik ni simi norongni post graduation jora mark sheet tai norongni B.Ed M.Ed tonghe mark sheet S proof norongni madhyamik admin nongo S proof ngangkai nor physical fitness kaisa mananai government hospital ni hoite physical fitness certificate kaisa nadi abo original jama nai যদি যারা রিটায়ারমেন্ট পারসন অঙ্কে কেন্দ্র বিদ্যালয়তে জহর নবোদয় বিদ্যালয় নি যদি কত হাঙ্কে বরক অজাগনি রিমানো বরং পেনশন নি আপর টিচিং এক্সপেরিয়েন্স তাই হোস্টেল ওয়ার্ডেন নং এক্সপেরিয়েন্স অং হাঙ্কে রেবাইদি করে হিংকে কোন খানে করে আধার কার্ড প্যান কার্ড অব তং হাঙ্কে নরগদি যে ম্যান্ডেটরি অবন নরগদি ডিফারেন্স অমং কে নরংনে o je jara guest teacher khainam sungnai rok norok joma rimanai o 30 tarik April ni bisingo friends ong joto details on notification ni PDF tongo o jaga o ang video description no link rirnai norok nai nadi friends ong asono te soron hai hambai